It is not a peacekeeping mission. nta mahoro mucunga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mucyura ingabo zacu. Abadepite ba Afurika y'Epfo bariye karungu, bashaka ko ingabo zabo zicyurwa. Abadepite bagize inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo bateye utwatsi ibisobanuro bya Minisitiri w'Ingabo Angelina Matsi Motshekga uvuga ko ingabo zabo ziri kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko zagiye kurwanira impamvu itumvikana, bityo ko zikwiriye gukurwayo. Ingabo za Afurika y'Epfo zirenga 1500 zagiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butumwa bwa SADC bugamije gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe itwaje intwaro ikorera muri aka karere. Kuri uyu wa kane Gashyantare 2025, Minisitiri Angelina Matsi Motshekga n'abasirikari bayoboye SANDF babwiye inteko ishinga amategeko ko igihe bajyaga mu butumwa bwa SADC batari bazi ko bazaraswaho, kuko bari bagiye mu butumwa bwo kugarura amahoro. Iki gitekerezo ariko cyasamiwe hejuru na Depite Kali Nieusi uvuga ko ubutumwa bwabo buzwi neza ari ukurwana, atari ukurinda no kugarura amahoro. Ati biratangaje kuba ingabo za SANDF zarumvaga zitagomba kuraswaho, ariko iyo usomye ibyo inshingano za SAMIDRC ubutumwa bwa SADC buvuga, ni ugufasha ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe itwaje intwaro ihungabanya umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Bityo rero SANDF ifite inshingano zo kurwana, ntabwo bafite inshingano yo gutabara, bafite yo kurwana. Niba twarumvaga tutagomba kuraswa, kuki twashatse uburyo bwo kurinda ingabo zacu? Ibi ni intege nke. Matsi Motshekga yavuze ko ingabo za Afurika y'Epfo zahuye n'ikibazo cy'ibikoresho bike byatumye zitabasha kwirwanaho. Undi mudepite ariko adaciye ku ruhande nawe yavuze ko urwego rw'ingabo rwa Afurika y'Epfo ruri gukoresha nabi imisoro ya rubanda, rujyana ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanira ibintu bidafite impamvu. Ati igihugu cyacu nticyemerewe gufata imisoro y'abaturage bacu ngo kijye gushyigikira ikintu kidasobanutse. Ubundi ni iki kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Nimwibwire ko muri kuganira n'impumyi cyangwa abantu badatekereza. Niyo mpamvu navuze kuva mu ntangiriro ngo mushobora gusobanurira igihugu n'isi ni iki muri kurinda hariya gituma mujyana y'imisoro y'abaturage, amafaranga yagombaga kuba atera inkunga izindi gahunda. Yongeyeho ati hari umwe mu bajenerali wigeze kutubwira ko hari miliyari 2 z'amarandi zatanzwe zigiye gushyigikira ubutumwa bw'ingabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko uyu munsi muratubeshye mutubwiye ko amafaranga ari gutangwa na SADC. Uyu mudepite arakaye cyane yavuze ko nta mahoro ingabo za Afurika y'Epfo ziri kugarura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse zikwiriye gutaha. Ati nta mahoro ari kugarurwa hariya, nta mahoro muri kugarura, ni muhindura ibyo mutubwira. Ni iki muri kurwanira kiri guhitana abasirikari bacu? Mushobora kugarura abasirikari bacu? Abasirikari bacu mushobora kubavana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakagaruka mu gihugu? Ingingo yo kugarura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi badepite benshi ariko bavuga ko batabwiwe ukuri kw'ibiri kuba ku ngabo z'igihugu cyabo, kuko ari nazo ngo zisigaye ku rugamba zonyine. Depite Tamalin cyangwa Tami Blid ati ibisubizo byose twakiriye uyu munsi ntaho bihuriye n'icyo dushaka kugeraho, ndetse igitangaje nuko ubu ufite ibibazo byinshi ugereranyije nuko twatangiye bimeze, kuko ntimwatubwira ukuntu nta mirwano yari iri kuba ngo dutakaze abasirikari 14, nyamara nta kintu mwigeze kandi munavuga ku basirikari bakomeretse. Ese abasirikari bacu bagoswe na M23? Shaka kumenya ni ibiki biri kuba ku ngabo zacu, bazagaruka ryari mu gihugu, ni ibiki biri kubera hariya, kuko nzi neza ko imiryango ishinzwe ubutabazi yavuyeyo, yewe n'izindi ngabo za SADC zavuyeyo, none ngo ingabo zacu nizo zisigayemo. Ese dufite gahunda yo kuzirinda, kuzongerera imbaraga cyangwa kuzikurayo? Izi ngabo za Afurika y'Epfo zirwana zifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse zigakorana n'indi mitwe irimo n'uwiterabwoba wa FDLR. Depite Kali Nieusi ati mushobora kugarura ingabo zacu hanyuma mukanadusobanura n'uburyo muzabagarura. Muri rusange ibiganiro byashojwe abadepite bose bavuga ko babeshywe kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma.
Hagati aho ariko habaye n'impaka ku gucyura abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagaragazwa ko u Rwanda rwatanze inzira yo kubacyura barayanga. Abadepite b'Afurika y'Epfo ntibanyuzwe n'ibisobanuro by'umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu General Rudazini Mapwanya, wababwiye ko imirambo y'abasirikare b'icyo gihugu baguye mu mirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izavanwayo kuwa gatatu, ubwo no kuvuga ku munsi w'ejo ku itariki ya 5 Gashyantare. Berekana ko ari ibintu bidashoboka kuko ikibuga cy'indege cya Goma gifunze n'inzira bahawe n'u Rwanda bakaba barayanze. Ibi babigarutseho kuri uyu wa kane ubwo Minisitiri w'Ingabo muri Afurika y'Epfo Angie Matsika n'umugaba mukuru wazo General Rudazani Mapwanya bari imbere ya komisiyo ifite mu nshingano umutekano n'abahoze mu ngabo ndetse na komisiyo y'ingabo, bababwira uko cya kibazo cy'umutekano cyifashe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imibereho y'abasirikare b'icyo gihugu boherejwe mu butumwa bwa SADC. Abajijwe igihe imirambo y'abasirikare baherutse kugwa ku rugamba aho umutwe wa M23 uhanganyemo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere y'uko wigarurira umujyi wa Goma izagezwa mu gihugu kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro, umugaba mukuru w'ingabo yasubije ko izahagera kuwa gatatu, no kuvuga ku itariki ya 5 Gashyantare. Ati ku kijyanye n'ikibajijwe ngo ni ryari tuzabona imirambo y'abacu, ndasubiza mu nteruro imwe ati nejo. Depite Kalinyaos ntiyanyuzwe n'icyo gisubizo, avuga ko umugaba mukuru w'ingabo asa n'uri kubakinisha cyangwa se kubabwira ibidashoboka, kuko iyo mirambo idashobora kuva i Goma aho abasirikare babo bari kandi ikibuga cy'indege gifunzwe na M23 yabazengurutse. Ati ikibuga cy'indege cya Goma cyarafunzwe, abasirikare ba Afurika y'Epfo ntibashobora kuva i Goma. Ibyo ni ukuri. None ni gute tugiye gukurayo imirambo y'abasirikare bacu? Ariko generali yatubwiye ngo bizaba ejo, tuzaba tureba. Niyahuse yongeye ko n'u Rwanda rwabahaye uruhushya rwo gukoresha ikibuga cy'indege cyarwo kugira ngo babashe gukura abo basirikari baguye ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngo abayobozi babo barabyanze. Ati Perezida Paul Kagame yahaye Afurika y'Epfo uruhushya rwo gukoresha inzira yo mu Rwanda, ariko Afurika y'Epfo ibibona nk'agasuzuguro, ihitamo kudakoresha ayo mahirwe. Nta mashanyarazi ahari mu buruhukiro bw'imirambo batanze, none batangiye kubora. Ibi ni ishavu ku miryango ndetse no ku gihugu cyacu. Uyu mudepite wari wariye Karungu yakomeje agira ati moteri yo mu buruhukiro yashizemo amavuta, abakomeretse ntibari kubona ubuvuzi. Ikindi gikomeye nuko abasirikare ba Afurika y'Epfo barigoma no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagoswe na M23, ntago bemerewe kugira aho bajya cyangwa se kubona ibyo kurya. Kandi nibyo koko mu mwaka ushize hari abasirikare 10 bapfuye, uyu mwaka hapfa abandi. Rero muri rusange mu mezi 6 ashize hamaze gupfa abasirikare 24. Abadepite bagaragaje ko batanyuzwe n'ibisobanuro bahawe n'abayobozi ba Afurika y'Epfo cyane cyane bo mu gisirikare. Bavuga ko kohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bimeze nko kubaroha, kuko mu masezerano y'ubutumwa bari bagiyemo ngo kwari ugufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ariko kandi ngo iki gihugu ngo birashoboka cyane ko cyohereje aba basirikare batiteguye. Abagize inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo basabye abayobozi barimo Minisitiri w'Ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo kwegura, kuko bigaragara ko ntacyo bari gukora mu gihe abasirikare b'icyo gihugu bari mu kaga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho muri Kenya, Rigathi Gachagua uheruka kweguzwa ku mwanya wa Vice Perezida wa Kenya yatangaje ko perezida w'icyo gihugu William Ruto yabanje kumuhonga miliyari 2 z'amashiringi ya Kenya ngo yegure ku neza, azajye ahabwa umushahara, arindwe kandi azabashe kwiyamamaza mu bihe biri imbere, ariko ngo yarabyanze. Gachagua yegujwe mu kwakira 2024 yashinjwe ibyaha birimo ruswa, ivangura, amacakubiri no gutesha agaciro ubutegetsi, iyezandonke, gutera ubwoba abacamanza n'ibindi. Uyu mugabo utarigeze yemera ibyo yarezwe yavuze ko hari abadepite bakomoka mu gace kamwe nawe bagiye bamusaba kwegura ku bushake kugira ngo azabashe kwiyamamaza mu matora ateganyijwe muri 2024. Gachagua yabwiye NTV Kenya ko Perezida William Ruto yashatse kumuha ruswa ngo yegure ku neza, arabyanga kuko ngo yashakaga kugaragaza ukuri. Ati si ngombwa ko mba mfite umwanya w'ubuyobozi hano muri Kenya, niyo nemera ibyo Perezida Ruto yarari kumbwira ngo negure, kuko yarari kumbwira ngo negure ame miliyari 2 z'amashiringi ya Kenya, ugende kure, ukore gahunda zawe, ubeho ufite umutekano, ube ufite umushahara,
iby'ubutegetsi uziyamamaza ubutaha, ariko nkibaza nti uri kugucira urwobo yaguha ibikubeshaho. Gachagua yavuze ko yaramaze kubona ko perezida ari kumushakira ikibi, ari nayo mpamvu nta gitekerezo ngo yigeze amusaba. Ati iyo ubonye umuntu uri kukugambanira, inzira kubwiye ngo unyuremo ntuyinyuramo, ahubwo unyura mu yindi. Yanakomoje ku badepite bo mu gace akomokamo bagiye bamwingingira ngo yegure yitegure kuziyamamaza, ababwira ko atari ngombwa ngo abe ari umuyobozi. Ati yewe ngo si ngombwa ngo niyamamaze, icyo shaka ni ugushyira ukuri ahabona, kuko si ihame ko umuyobozi wa Kenya hari n'abandi bantu benshi bashoboye kuyobora. Yavuze ko kuba afite ikirego mu rukiko bitamubuza kwiyamamaza mu gihe yaba bishatse, kuko na Perezida William Ruto na Uhuru Kenyatta bagiye biyamamaza bafite ibirego muri ICC. Ati amategeko ya Kenya arasobanutse, avuga ko nubwo waba ufite urubanza mu rukiko bidakuraho uburenganzira bwawe bwo kwiyamamaza. Nishaka kwiyamamaza nzabikora, ariko ubwo bitaranzamo aka kanya, ikibanze nibyo twebwe nk'abanyakenya turi gutegura ngo tuzatore abayobozi beza. Dusoreze Muhanga aho urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwakatiye igifungo cya burundu Ntaganzwa Emmanuel wo mu mudugudu wa Rugarama, akagari ka Gifumba, umurenge wa Nyamabuye, nyuma yo kumuhamya kwica umugore we Amunize. Inkuru y'urupfu rwa Mukashyaka Natali w'imyaka 38 yamenyekanye ku ya 20 Ukwakira 2024 ahagana mu masaha ya saa 4 z'igitondo. Icyo gihe byaketswe ko yishwe n'umugabo we witwa Ntaganzwa Emmanuel, babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Aba bombi bari bafitanye abana batatu. Muri iri joro ryo ku ya 16 Ukwakira 2014 nibwo Mukashyaka yishwe. Ku munsi wakurikiyeho nibwo se w'abana yabohereje ku ishuri bigaho rya Ecole Primaire Gikumba mu masaha yo gutaha, ajya kubacyura abajyana kuri umwe mu muryango, amubwira ko umugore we yamutaye akajya muri Uganda. Nyuma yaho umugabo ngo yahise ahunga inzego z'ubutabera, ariko aza gutabwa muri yombi ku ya 12 Ugushyingo 2024 ahagana saa 7 z'ijoro. Nibwo umuturage yatabaje irondo na polisi ko abonye Ntaganzwa Emmanuel ahitwa i Remera, ari nayo yabaye intandaro y'ifatwa rye. Nyuma yuko atawe muri yombi, urukiko rwatangiye kumuburanisha, ndetse kuri iyi tariki ya 4 Gashyantare 2025 urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rumuhamye icyaha cy'ubwicanyi, rumuhanisha igifungo cya burundu. Icyemezo cy'urukiko cyasomewe mu nteko y'abaturage aho uwo muryango wari utuye. Dusoreje amakuru twari twabateguriye. Niba utarakanda subscribe na kukamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video n'andi makuru agezwe.